svaki dan se nalazim ovdje jer me fudbal dodatno inspiriše i daje motivaciju za ostatak dana. Ima dva omiljena trenera, to su Alen Pajević i Dragan Vrećo, zato što su me oni izveli na ovaj pravi put gdje sam sad. Za koga? Za Predicu! Bravo, idemo, ajmo. Bravo, ajmo, promijeni. Ajmo, izlazi, ajmo. Tako, ajmo. Bravo, ajmo na nju, jedan, javi se. Bravo, ajmo, Gero. Vjerujem da ih najviše ta ljubav prema fudbalu i veže da dolaze svaki dan da treniraju sa nama. Mi kao klub ne nudimo im samo priliku da igraju fudbal, već im nudimo i razne druge mogućnosti za edukaciju i usavršavanje. Ajmo da vaš gol, ajmo daj gol. Ajmo. Tako, daj gol, da vidim, ajmo. Sve trenere u klubu smatram kao jednu porodicu. Oni imaju poseban pristup prema meni, zbog toga su mi na jednom posebnom mjestu, smatram ih kao druge roditelje. Igram za reprezentaciju Crne Gore što mi daje dodatnu motivaciju i željela bi da budem jednog dana kao Neymar Jr.